Ah, koliko je dosadno ovo igrica. I nisam vas primetio. Danas igramo geometriju dash. Joj, kako se završava. Dobro, nije bitno, nervira me. Igrat ćemo sa modom. A, ne. Uf. Ne. Joj. Pixel. Nikad nisam igrao ovu igru. Igrao sam običnu geometriju dash. Danas ću se ubijem i više nikad. Igram preko telefona. Nije nikad što teško. Za sve one koje vole ovu igru, koje žele da nastavim i da se nerviram. Mrtav sam. Ne, u pravom životu mislim. Ovako mrtav. Ova igrica me pokidala. Nervirat ću se sutra. Ova igrica je katastrofa. Što ovo radi? Prям. Koliko je ovo nerviranje. I to bi bilo to za ovaj video. I telefon mi je 7%. A i počeo sam mnogo da se nerviram. Ćao!